He pōnei, koe tau hingoa halau tōlu kua amanaki atu ke he wili ke puli. Ko e whakamunui nā mai whakatūai e maka whakamanatu e taunga hua ke whakafou e puhala tū ne whakatupia he whakatuwhono sa ina. Kalawhalahi atu ke he maho whiawhinei hata tūlu tau wala tala tutupu ke lata ia moi a whiawhi. Whakamua toko walu e maanga kua manaki ke wili mai taunu whoai ke pule, maanga moi toko mfuma fitu alo tūlu kua manaki ke o atu ke he wilianga lahi ke lata moi taunu whoa motu. Toko ono e maanga ko whita he moua halau tōlu a tau e ke pule, si haneia esta pāwihi moi tau hingoa halau tōlu, ko whita he whakamori he takitaki tau wilianga, si pihia moi tau hingoa halau tōlu, ko amanaki ke wili kia e motu he ahu mahiwa he mahina nei. Koe aho tūlauto e whaita puka mole, ne pā mo whakausi e tau tohi whakatū tangata wili ki he ofisa he takitaki he tau wilianga. Koe whakailoa e he takitaki he tau wilianga, Darren Tohovaka, tō time da haola tae aho ia, koe toka ono e maanga ko whita ni he maua halau tōlu tau e ke pule. Ha koe taha ni e hingoa ko maua e ki he tau tohi whakatū tangata wili, ne maua e ki he ofisa he aho ia. Koe tau maanga ia, ko alowhitanga, ko Dalton e mani tangilangi, Talaisi tama talaisi mai he maanga ko Vaiea, Richie Mautama mai he maanga ko Hakupu, Dion Paki tau fitu, maanga ko Toi, maanga ko Namukulu, Sione Sulipea, Sione Tuato, mai maanga ko Tuapa, Esa Mona Sharon Ainu. Hane e tau hingoa halau tōlu kua manaki ke wili ke tau na whaa he tau maanga ne toi. Ke he maanga ko Aluftuke Lau, tōlu e hingoa, Tutuli Haka, Alan Tano Puliosi, mo Stanley Frederick Tawhatu. Ke maanga ko Makefu, ua e hingoa, Sione Tali, ke musia ki Lolani, mo Tōfua Puletama. Ke he maanga ko Hikutawake, tōlu e hingoa, Ian Hipa, Masini Holo Langalonga, mo Opili Talafasi. Ua e hingoa ke maanga Hamtalau, Makaseo Ioane, mo Florence Maureen Milekitama. Toko ua foki, ala ua ke wili ki ai ke he maanga ko La Kapa, Shield Palahitungia, mo Rhonda Linaone Siakia. Mai he maanga ko Liku, ko Sione Tasi Puhletoa, mo Longopasi Seu Manu. Toko tōlu he maanga ko Avasele, ke Tilingi Saliteli Ferretti, he tutu Tama Spito he tutu, mo Peter Puimamau Wakanofisi. Mai he maanga ko Tamokotonga toko ua, Peter Andrew Funaki, mo Ricky Muimuia ki Makani. Hane e tau hingoa halau tōlu toko hongo fuluma fitu, kua manaki ke wili kia e motu katoa, ke maua e tau e ke pule motu ne toko ono. Whapoi a Kesi, Mark Herbert Blumsky, Terry Donald Coe, e mani haile whakafosi manawa Louis, Julie Sofai Funaki Tālangi, Sinhe Mana He Kau, Olaf Tauveve Jacobson, Eti Lotomaanu Pasene Miziepo, Fisa Ingilisi Pihingia, Victoria Posimani Kalauni, Tongia Likalika Sione Holo, Billy Graham Tālangi, Sonia Tālangi, Crosley Tātui, Charles Tohovaka, Bertha Richmond Tongahai, mo Tāmuta Utalo. Ko fua ki atu ke lau tōlu, a to honko e aho tūlotu whaitapu nei, koe aho ua fulu he mahina a pelila, ka manako ke uta kehe mai halau tōla to hingoa to honko e wilianga lahi. Toko ono e tau lilifu ke pule mo i ki pule ko ana kai liu tuku halau tōla tau hingoa ke he wilianga mai tau nei. Whaulu mai i alau tōlu nei, kua whakakese halau tōlu a tau manatu, kua nā kai muka e whiwhilianga nei, kai whaulu i alau tōlu, kua pihia e whiwhilianga, kua whiwhili ki ai hā koe tau ngangao, kua lau ia halau tōlu tau malolo sino. Taha mai i alau tōlu nei, koe taha he tau matua ke pule, kua lewa inga hua ki loto he whakatiwhono, kai mua atu mai hana a maanga ko Namukulu, ko Jack Willie Lipitoa QSM. Walung fumahewa e hana tau he mui, mai molea e tōnu fumaone tau he whakawhikaua ia ke he ke pule he maanga ko Namukulu. Ko e ke pule fuau ke lilifu ke pule ko sahauni tonga tule, tōlu ni e tonga hua ia ke he whona ke pule, ko e ke pule motu, ko e ka nakai whakaosi hana ngā hua. Hanei saraya mga awa mai tau wala tala ia. Whakamua ko whakailohi ki pule he potaanga he tau whahinga hua mai tau tangata lilifu sauni tonga tūle ke aho ua he whahitap ko mole ke wholinga pepa kua naka i tuai liwa ia ke tuku hana hingoa mai tau wilianga he tau nei. Kua tohia i lilifu tonga tūle naka i mgamuka i whiwhilianga nei hana ke whakausi mai hana ngā hua ke he mga aho kū ne kua hua tua ia ki loto he whono i ke pule kai tua mai whalana kia ia ke atua kua hako he hana whiwhilianga. Ke he hana tau manatu kua whakakise ke he wholinga pepa, kua whakaue atua ia ke tau tangata he motu ne kua vili atu ke ia he tau wafi mua fulu kua mole.
Koe atu whokia ia ki he tau tangata ngā hua osi he whakatuwhono, tau takitaki he tau whahinga hua ki he hana potaanga he tau whahinga hua, mai tau tangata, pia whoki ki he tau ofisa tokolunga he whakatuwhono. Ko whakailoa whoki he matua ke pule he maanga halofi toke lau li rifu vainga tuku i tonga ke he whono whakahiku he whono ke pule ke hongwhuruma fitu aki, kua mole, kua whakausi tuai hana ngā hua mai he whakatuwhono. Kua whuluma whaa hana tau kua ngā hua ki lonto he whakatuwhono. Ke he autoloto he whaitap ko mole kua whakailoa Stanley Kalauni ke he hana wholinga pepa whoki kua nakailiwa ia ke whakatū hana hingoa ke he tauwilianga nei. Ko Stanley Kalauni hongwhima ue tau he nofo ia ke he koto whaanga koe eke pule motu tauli mai he tau wafi mai hongwhuruma taha. Ko iloa whoki na kailiwa John Opo Siakia ke he wilianga nei. Ko John Siakia koe eke pule he la kepa ka mata he tau taha hiva ono ke hoko atu ke he tau uafi me 5. Liwa ia ke kota whaanga he tau uafi me uafulu ke hoko mai ke he tau uafi me uafulu matolu. Hongo fulma ua whoki he tau he ngahua ia koe eke pule mai maanga ko la kepa. Koe lilifu ko Pokotoa Sipeli na kaitua liwa ia ke eke moi hukui he maanga ko liku. Ka mata hana ngahua koe ke pule ha liku he tau tahe awhi hiva seo hiva ngafuluma tolu ke whakausi he tau nei. Koe tonu ngafulu he tau he nofo ia ke kota whanga ia. Hong fulma ua he tau ko ia koe ki pule he whakatuwhono he palemia ko ki oki Sir Toke Tālangi. Koe ke pule ko Richard Hipa ko whaim ngāhua ia he nofo atu ke motu ko New Zealandi ha koe tau ngangao. Koe na kei longona hana hingoa ke tau pepa vili he tau nei. Tu tokolunga Richard Hipa ke tau vilianga mai ke pule motu he tau wafi mo ua fulu kwa mole. Ke he lotonga he tau wafi mo ua fulu mataha. Ne whenonga tua ia ke tau wakalele medivac ha koe tau ngangao ko lauia hana sino ki au he tau ngāhua ia. Kua tausia e taha whakamuri na anga ke he maanga ko awasele he aho nei. Mo e whakatua e taha maka ke he whakamanatu e tau whakahauluanga hawalala he motu ke he whakafōwanga he tau puhala tū. Kua whakalataha mai baua ke he hukui he whakatuwhono saina mo e kau whakalataha mo e tau tikita ke he motu mo e tau tangata he maanga ko awasele ke he tausia anga mahuinga nei. Hanei Estabavi mo e tau walatala ia. Pese ni he tōlahi e uha kai kua tokalanga ko atu ke whakamoli ke he tauseanga mahuinga nei. Ne whakahoko ai ke he male he whanua he kalisia awasele o ne pātam. Kua whakalaini mo e whakatātā ai e tau pele oa whi mamafa ke he male mo e whakatū haki ai e taha whakasino lahi kua tokolunga haki ke kisia maali ai e tau ngahuala lahi kua manaki ke kamata. Ko e whakafōwanga he tau puhala tū, kamata mai he taha matapotu he motu ke whahi tuke lau ke he maanga ko hikutawake, hauhala tonga ke hoko atua ai ke whahi ota he motu ke he maanga ko hakupu. Kua whakalataha atu e tau takitaki he motu koe palimia lilifu Dalton Tangilangi me hana whono i ki pule. Mo e hukui fōki he whakatuwhono hasaina ki Niue koe lilifu Ambassador Wang Xiaolong mo hana matakauni o mau pauaki. O whalataha atu fōki e tau mamatua me tau tangata he maanga ko awasele ke ono mata ke tau seanga nei. Hawhangi ai he ako he maanga Reverend Bethesda Siontuatu me whakamnuia nai e tau whakahaloanga mai aho. Mui mai ai tau manatu mai he hukui he tau pule whanua mo e tau hukui he me tau mamatua he maanga ko awasele ko lilifu ko Hima Douglas ke whahi kupu ai ke lata mai tau seanga he aho. Ko whakamatala ai fōki he hukui he whakatuwhono saina Ambassador Wang Xiaolong mo e whakaosi ai he hukui he whakatuwhono Niue ko i ki pule he tau ngahua papiliki he motu lilifu ko Crosley tātui. Ko osi ai e tau whakahaloanga ia mo e oatu ai ke he hawhangianga he lapa maka fōu ko whakatū pauaki ai ke he matakawi ko whakatoka pauaki ke he maanga ko awasele ke lata mo e tau maka whakamanatu mahuinga pehe nei. Ko whakaosi ai e tau whakahaloanga mai aho ke he taha kaianga mana ne whakahoko ai ke he whale tali whenonga scenic matawai. Ko tau whānau aonga he aonga tokolunga koa amanaki ai ke whakaonga e tau puhala fōu ke he tau kamatamata NCEA he tau kahau. Kai pehe mai e whahinga hua whakaako tama nā kai katoa toa e tau koloa he aonga ke whakaakoa ke tau whānau. Tunga e tau computers ke mai ke ai he tau whānau ke tau se whakamita ki hala tūlua tau kamatamata. Ko tali mai ai he ulu whakatonu he whakaako tama he whahi taupu e kua male tau huhua PCN News hanga uia ke he taha hokotaki ko maua ai. Ne pehe ko e tau whanau he tau aonga he atukuki ai lani toke lau mo Niue nā kai mitaki lahi he tau ala halau tolu ke he tau kamatamata whakataitai ne whakahoko ai he tau kua male ua awhi uafulu maua.
Ko tausi ai penei, ke kisia e tuanga he tau whanau aonga, ke lata ia mai tau hikianga ke he kamatamata NCA kua manaki ke whangahua he tau kahau. Pe he mai a Burwhatonga hai, koe tau tohi ole mo e tau manako he aonga tukolunga ke mo e tau koloa computer for ke kamata whakaako e tau whanau, koe whakatali ngaia ke he whahitana ki tupi ke talia ki ai. Ko se yosi e term whakamua he tau nei, kai nāka i la maua ia e tau koloa nei. Pe he e ulu whakatonu, koe mena mahuinga ke maua tuai e tau koloa nei, ke whakaako e tau whanau, ke mautali, mai mai ki i alau tolu, ke tau si whakamitanki e tau kamatamata ke tau fōu. Toko ue se au whangu fulu tau whanau mai he tau aonga he tau mōtuko Niue, atu kuke ai lani, mo e toke lau ne tau se ai tau kamatamata whukatai nei he tau kua mole, mo e kisia ki ai toko longa i alau tolu nāka i loa lahi, ke he whakaonga he tau teke nolo fōu tunga tau computers mo e tau laptops. Koe mena ia kua tupi ai e tau whaiaonga he aonga tukolunga, ka nāka i maua e tau koloa nei, tō ukalahi e tau whanau he aonga tukolunga ki tau se whakamitaki e tau kamatamata halau tolu ke he tau kahau. Ko e tau hikianga nei ke he tau kamatamata NCA, ko whai mga aho he whakailoa ai, mo e kua lata he tau aonga ke mautali ki ai. Ka pehe e uru whakatonu he whahe whakaako o Burwhatonga hai, nā kaila maua ia e tau koloa nei, computer nei, ke whakaako e tau whanau. Longa atu fōki e whalo tau mena kua tupi tau whai aonga ki ai, ha kua nākai katoa toa fōki e whalo tau koloa kua lata ke maua ke tau poko aonga tunga e tau printers. Pese ni he pihia kai pehe mai e whae whakaako mo i aonga tukolunga, tō lali a lau tōlu ke mautali e tau whanau, ke tau se mo i kautuha lau tōlu tau lalianga ke he tau kamatamata NCA 4 nei, kua manaki atu ki ai he tau kahau. Koe tau whasiwhasianga tupe whakatu whano ke lata mai whahe whakaako, ke lata ia mai tau nei, koe tōlu poini walu e miliona tā la. Taha poini 5 e miliona ke lata mai aonga tukolunga ni. Kua whakausi tuai e tau whiualanga ki mamafa o Shainia Powerlifting Regional Championships he ahotuloto he whaheta puka male. Kua whitoko atu e tau matakau ha Niue, Nauru, Tonga mo Solomon Islands. Ko e whiualanga ki whakamua ni ko mai ke e matakau Niue Powerlifting Federation ke whakahoko mo takitaki mai ki Niue ki lalohefu he tau matakau International Powerlifting Federation mo Oceania Regional Powerlifting Federation. Hane a Saraya Mangawa me tau walatala ia. Toko vau le tangata langa ki mamafa ne ko whetoko mai matakau Niue ke he tau wheua he whahi tap ko mole. Si ko kisia mai he tau wheua nei, ko mau e lau tolu hongfuluma one tau pine whakamailonga he katoa. Hongfule pine a ulo mai one pine siliva he katoa. Kia whiawhitu loto whoki ko mole nei tau se he mtakau he tau mamatua whiwhine ha kupu he ta hafkaholoanga kai whiawhia ke lata mai tau mtakau langa ki mamafa mai he tau motuha Nauru, Tonga mo Solomon Islands, pia whoki ni mai mtakau ha Niue. Kua tohia ai e mtakau ngā hua whakapuloa tāla ha Nauru, koe Nauru Media News ke whawhonga pepa, ka toi limuk fulmali me tau pine a uru mai one pine siliva, he mtakau ne ko maua mai he whiualanga ki mamafa ne ko whakahoko mai ki Niue. Kua kisia whoki ke he whulinga pepa he mtakau Solomon Islands National Institute of Sport, ka toi one pine whakamailonga he mtakau langa ki mamafa ne ko maua ai he Solomon Islands. Tolu e pine a ulo, ue pine siliva, mo e taha e pine a pakula. Ko mātutaki atu whoki a BCN News ke he takitaki Plesiteni he mtakau Niue Powerlifting Federation ke maua hana tau manatu ke he whakakatoatoanga he whiua, kai na kai whai manatu a ia ko manako ke whakakise. Kua li liu tuai e tau mtakau mai Nauru, Tonga mo Solomon Islands ke he halotola tau motu ke whakalele ea Nauru he aho whaiu mu he whahi tap kua mole. Ko pā me whakausi tuai e tau tuhi tangata wili he mamahe aho nei. Ko e tau tuhi tangata wili nei kua lata malautolu he tau atu tau hongfuma waru ki lunga, ne kua lata tonu ke wili ka na kaila whakamau hefo e tau hingoa ke whahenga hua whakawhili tunga ni he tuhia ke whakatu whono tuhi, whono e ke pule tau taha hiwa ono. Pia whoki ke he puipui anga hongfuma whituaki he toi whakaweni we. Ke mea ke ai ke wili ke he wili anga lahi motu he whaitapuka hau. Kai kua mai longa mai ke he matawhakatu whono nei ne kua limufuma whitu e tau he whakaonga ki ai. Whalu tau tangata kua nakai mai loa whalu e tau matawhakatu whono ke he wilianga lahi he motu. Mua atu e lau tolu ne kua liliu mai la ia ke he motu he lewa nona whatu ke he tau motu atu I whafo.
Mai longa PCN News ko tohia Sex Smith ke hana fulinga pepa he mai nea fi hana te manatu ko na kai fia ha ko na kai moe ia tunuhia ki vili po ke tu ki loto he vilianga ha ko hana a tuhi whana whenonga Australia. Pehe mai a Smith nā kai whai tuhi whana whenonga New Zealand ia kai haia ia dual citizenship ke lata mo New Zealand mo Australia. Nā kai whau tau le kua pehe nei ki he whaulu whoke ha tau tangata Niue ne kua lili mai ki he mōtutunga Sex Smith. Kai kua lea tua ia ke tau tangata kua tukuhalo tūlo tau hingoa ke tau vilianga he tau nei ke lata mai whono e ke pule ke hon fumawalu aki ke ono whakamakutu ke he mata whakatuwhono nei he ke hiki. Pehe mai whalo manatu ke PCN News, koe taha whakakoanga hanei ke lata mai tau tangata Niue, ne kua liliu mai ke he motu ke whakaonga halau tūlo tau vilianga, he tau takitaki maanga ke whakangahua halau tūlo tau tunuhia koe tangata vili. Ke he ahawhlai le he whahetau puka mangale ke he whale tōru I Paliosi ne e whakahoko e aonga tufunga anga whakamotu he aonga tokulunga Niue. Ko mai ke e tau mamatua, tau kapsinga, tau mga whaoa, me tau tangata he motu ke he whakalataha atu ke ono mo e whiawhia ke he tau kōli, me tau lolonga, he tau whanau aonga, he tau matakau hapua, ke eto langakali, momoea, ne kua lewa ni he whakako he kuata whakamua halau tūlu. Kua takitaki ai he mtakau hamoea e whakaholoanga mai aho, koe matapatu manatu ke lata mai aho, ke whakatapunu tu mau e tau tufunga whakamotu. Kua hawhangi lilifu a kua ako Navy Salatielu e whakaholoanga. Kua kisia whoki ke he kamataanga, kua whoki angi he aonga e taha mena whakalofa, ke he kipule he whahi whakako tama mai whakamua lilifu sauni tonga tule, ke lata mai hana tau ngahua mai tau whakauka, kua tausia mai whahi ngahua whakako tama mai tau aonga ne ua. Ha kua na kai tua I liua ia ke vili ki loto ke he whono ke pule mai tau nei. Kua kamate tau kōli mai tau lolongo ke tau lolongo tapu, mui mai e takalo tau kōli he tau atu motu e Pasifika mai whakausia ki e tā me. Ha nei whaulua tau kōli mai lolongo whiawhia he tau whanau aonga.
fua mo fulfulu ala ya ho ni ko whakahoko e aho whakatata whakamua he motu he tau nei ke he awhaiu me he whaitapuka Māori. Tunga ni he kisia he tautau nā kai kau whakalataha e maanga ha hiukita wake ke he alau tūlua aho whakatata a si ua e aho whakatata he maanga. Kua mai ke he tangata puhia taha BCN News ke ta paki whoru a tauata he aho whakatata. Tokolonga te tangata he motu mo te tangata whenanga waewa ne kua kisia ke aho whakatata ke he mali he maanga. Longa te kai moha kua whakafua, furuala foki e tonga hua lima mo te koloa whakatata he te mamtuwhi whine kua kisia ke he aho. Nā kai tokolonga te tangata ne whakalataha atu ke he aho whakatata he maanga ne kua whakatoka ki lunga he paia. Ngā hua foki te whale whakatata me whakafua kai. Ko mai ki te taki tu whono he maanga ko penina pipitolu ke he whangi e tau whakamatalanga mai aho. Pesi ni he pe neha matolo atu weweanga ua. Tunga ne tai longona tumne ke matua kwako mai i tuapa. Aia koe weweanga ua ia. Kai whamua ke whungalunga e a matolo to ua ke matakau e ki hukutawaki. Kai mini show ka matolo a di. Ai te ke show lahi ki tonga whakamoe tunga tako a Māori. Ato liu ni ka ke toko hau ke tala hau ke show lahi. Kua whakausia ki e ke pole ke maanga ko pili talawhasi ke whakakisi hana te manatu whakahikuhiku ke lata mai whakaholoanga he aho. Koe lahi matau Kristiano, koe lahi matau matua, koe lahi matau wiki, he kautu. Ko whakau hea tua, ko whakau hea tua whoki te urutu ke o hoko mai. Tahane mena hako ne mamakurei. Ke ngā hua e ma te olirifu nei mua. Ka whakalawhaha ia. Ke ngā hua ni ka hae tōka Māori. Si ngā hua whaki te tau nei. Whakarawafa hei tō mtainanga ni umai. Pōkini ki kumikai. Si o mai. Si eilo e roto rau na puka tuai. Koe ngā patu ngā hua ne me tau si whakalawhalei ke roto. Se pena hatu tūlu tau wala tala te tupu ke lata ia moi a whewhinei ki anana wha me munuena tō liliwa tau tūlu ke whileweia ke whae tapuka hau. Munuena po.